Kaseng Samla Catholic St. Paul Parish upa Shillong kelap penlong ya kejing kenduk lang ki Samla bat ke youth convention ha ke shpauterik brain opera arjar arpulai bat ha kini kisi ki Samla kilawan ban shimita shirham ha ke mas bukhoj bat ha kejing mani sacrament ha ke porjan min Syaban sedang ke mas bukhoj ke kong emperin lingdo ke beri ke menteri ha ke sarkar jela kelap pli ya ke serok ke bayat na pelau jong ke yang mani syamadan football harkat kejing senan lang ba Roni lingdo ukondat ki sangma uberi menteri rambak kejela ringkat ki kendam ki lendang bat ki pajba ki bobon ha kemas bekhut lawan menterwa du fada divisia harkat u fada silvanus nongkendri bat kiwe pat kelingdo ki runium ki longkmi ki ramba bat ki konsamla u fada divisia ba ajing kren ha kemas bekhut long bo jisu tang ha ka kerta ka ba life house nem kum samla ulas dang ye kakam jingpenim bat ki bobon ki samla ki klet yu blai naduk basdang ki samla bat ngiri ban pediang yo kris ha kejing em gejungi ban yo ya kata kejing ai sengobha na kejing bha ha kini ka Christmas hadin kemas bekhut menteri ramba ka jela la pli pajba ya ka Albera Home ka badan ha kini ka parish dilelingi yang kami ke platform ikut nami syakir semalam Ada, ya. Shall I cut it? Ya. Kilawai ko pernah, filom kita ki keluar ko pernah jauh kalawai, ni filom kita ki nom ki liability, lade kita ki bang long ki ba penbang ya ka jingkit ka bakia ya ka dimnang salam ringan terben kan ne pilai koi filom kita ki ban mentoy ya kalawai jongi ya kalawai kelongiang longsem ya kalawai jongka sinong ka thau kalawai khamtam ya apalah te magdadonia isu ai kublai na kaliang jonga ko MLA MDC ya ka sarkar ham hapo ka jingelam Konrad sama belai kini kesurok nampak kami ka village ni sekopadan ni jenjar berapa perbiang kini kesurok mengenai kini kesurok kan bersuk kelek kawan kakit kaba habadan kedua program citizen pomadan school. Ngini school bakadai ka bounded duty bak ka obligation job ka government bakan connect bak kum kini ki institutions ibalik hashi pun nakabenta ban kami ban bed ban moromot nakabenta kajinglong kajingman jongi khon samla jongi khon samla jong kani ka parish na ai kublay pi ibay pa ibay kipalayawan bania sulok lang ha kani ka jingya aimu ya ublay jong jinglong samla jong pi paro lemba kani ka convention ka papin pedian ha kani ka parish mantakasngi ni kitpo kitliang ya ikon samla jongi bakin long ibatip ya ka jingin bakin long bakin tip bakan niam kadai kawai ka base kaban ai ya ka character building about what ki institutions in education group let's say kinumla ban ai ka guidance kupapiyo bapiya selok lang kamtam ha ka religious organization to penbet no ya ki lenti ki sengkin jong trai
putra indon rengkat bat pi rengkat bat piru aku bor baba kat kum Markus kaburam ami kutrai kajing sedang jongga gospel u Jesu Kris u kunu play kumbala tho au Isaya nong ya thulupa hakmi nga phayu nong lam khubor jonga haswa jongme uban penkre egalanti ke jongme kasur jong utaw bo perta hari kenja to penkre ya kelenti sengken jong utrai to penbek ya kelenti sengken jong bu uyane sulapau hari kenja udaya lap ya ka baptisma jong ke cingkala ke bamut nak banta ke jingma pikipop bat baro kilele chau nakathan Judea bat baro kipreu na Jerusalem bat kila sya pen baptis hau hakawa Jordan kida plaru yala kipop kisang uyane sulapong de kisapti sne ut bat ute do panpo sne hakasengkai jong ulabam da kiput bat ngap klau bat ulayalap uang uta bawan hadin jonga ukham krau bor banyanga nga ngamlong ubabit wat bandem banlaw ikiksai juti jongu nga penbaptis ya pi da ka hanre maute un penbaptis ya pi da mensim bakhud ka gospel utrai Kajia roya miku Christ. Te kisamla da ki ai definition ki samla ngatra ki ongkum ne ki ba khasaw ne khasansnem hadulai phu sansnem ne kamtip ni morong ni me hapsho ko definition. Tamba na shuka banong ifikanen akadon ke jimbaklah kene ke definition. Pet mangi ki bring ilong Indon kemet bat mansiam, kipet ya kemet, dia kemansiam kan juta met. Met jangan barim dre mansiam terang klaim. Dre ki samla fi met jampi dang fresh tambah mansiam tengam te. Dewan tip mofi. Pada dah boleh kita tahu Adam, uklam tahu ya ukum kulung. Ulala tambah uklam le. Wala tahu ya hukum samla ke imru bad mentara sini ke gospel ke stangun no jing stang jong ke kam jing penim Lukas bad Matius kis keren syafang kulung Yesus Markus keren syafang samla Yesus dan lai posnem gerta barulah stang ya ke kam ban penimingi kene kamot ko samla bayit Natib bol ma fi lesh tom fi lebha fi mare shaki gym senestai kini kinte jongiru kile dieting bare ban pediaga met bandang fresh ka met useless mantaga singi ge ba kong santam de ka mensim pe mensim jom khulung kam jutemen ka met dang bare tangba mensim te Keju, nama pitip kan eka met, khadu yang ihap bunuh hangne, don cipta hangne. Dia mafi kibekin sara. Mansian, eternal, permanent. Tefi esngo bine kine lai boro lai teli ki jimpule ki kren engish kumnaban pan kre amde na bana Christmas kanero kade kavi ke jinsu tu bakla jangi. Bul mangi ngi perkhat kapor advent kade kapor ban pan khar Christmas lada kade shisha ke jimpule kin salom word pisaban thit pitip juti ne giant mai kumnaban sna ke ne gutai kumdo ne ye sifangane pan kre ka mansim pan thumai ke jing tre gine ki modern business Kita beragil pengkulmar ini buat kejimur jangi sepang Christmas. Mentah nado mentah kita lupa ki light, ha petrol pump, ha ki shop open close shop close. Kita beramal ada lupa ki light.
Kipan keren lah mana Christmas show ini. Kata kamde ke Christmas shisha. Dah Yesus long ya bu. Fi download ya very good. Tangkawi fi duna. Mau lepas kata raya ngam don samla. Yesus ayam dia kata. Fi bun pisa. Bad uble jam fir de pisa. Island board yang ah. Ban ngalengah ba ma pule kene. Kadek sen baning kong hapoga. Por jengu Yesus. Ubri ba wanda ke jingkmen ba kra shau Yesus late pai ka ba jing to kong utang yang. Fair and lovely ru labane rapshu yo tang yang. Kini ki krim thumai Ayurvedic ne organic la tang yang. Kau samla baik. Kino na beranjul pergi bajing ayau Yesus berkaji kaji mu. Walau dah pergi len man ke street ada beauty parlor. Mereka dojung dia tang yang. Hakam adu boleh. Wat pelut kayu pisau. Lesha ketpla. Free. Saya tengok tu kan hajar dia pelut. Sini free. Bless for Father, bless for Son. Nongrong, IT Mary Nongrong, Felicia Sukalan. Ini keding nah ini hajan Yesus bayi mudan hagin ke sakramen coba Eucharis di Blay Manuel ulawan ban share darah ban syong saran kat ban ngin kita keding pernah ke syupen kan mau yang ni maka Eucharis maka keding pernah melaban punya akhlak lah melaban punya akhlak nola nola nuru Yesus bayi mudan mentah ni pat pen seluruh yang ini banong bat syakti no sense when you are smoking what should be ni yang hakamat jome ko play ko kupa nong thao nong penlong kat bangi alum lang hakakerteng jome rengkat padu khon ba marwei jome u Yesus Christ daw ba me pen I hadu katno me ya ka perthei yaw ba melai tino babaro ki bangai hau kinyo jinghem Nyaimu ya meko Yesus Christ ubada ka basya sitom syayap thatrong halor ka ding pna badda ka bamipat ulah kenyai aladi ban penim yang ngi ginong pop
kum kisamla samhoy ngia kendulang klem daklet ya ka bor pamayan jong gading pna jong me ngin persyangru haga jingim samla jongi banjop yagi bor jingdum baro daga papenias no lang yagi ding pna jongi bat kading pna bapen im jong me tumab yangi kang ki jongi kumbangir ni mab ki balas new yangi bat wat yalam yangi syaki jing penshoy and ray to palating in nagabas new amen. Halo